Radosno dočekali položajnike, prve i najdraže goste, a zatim se uz bogatu trpezu, veselje i božićne pesme nazdravljalo rođenje Isusa Hrista. Rođenje Isusa Hrista najznačajniji događaj u istoriji ljudskog roda, s najvećom radošću dočekano i u celom kraljevačkom kraju. U 8 zore stariji ukućani išli su u hramove da zapale sveće, pomole se za zdravlje najbližih, dok su se u domovima spremale česnice i ostale đakonije za božićni ručak. S uzbuđenjem i u veselju u svakoj kući dočekan je najdraži gost, položajnik. Tako je bilo i u domaćinstvu Milorada Iglutinovića iz pomoravskog sela Oplanići. Hristos se rodi, vaistina se Hristos rodi. Koliko varnica, toliko parica, koliko varnica, toliko jagnjića, prasića, pilića, svake sreće i napretka. Dobro nam došao položavnice. Bolje vas našao, srećan praznik. Dobro nam došao. Jedini Gospode, molim ti se, slavo Boža, i na svakom mestu i na naši dan. Da pijemo čašu vina za slavu i zakona, pomozi Bože i slavu na svakom mestu i na ovom. Daj Bože i mira i zdravlja ovom narodu. I sreće, i napretka, i sve najbolje. Hristos se rodi, položavniče. Zaista Hristos se rodi. Nakon darivanja i ispraćaja položajnika uz bogatu trpezu, radost Hristovog rođenja ispunjavala je celu kuću. Pevale su se pesme posvećene velikom događaju, svom kraju i običajima. Tako će biti do duboku noć. I na Kosovu i Metohiji danas se slavi Božić. Povodom Božića, najradosnijeg praznika rođenja Sina Božjeg, Gospoda Isusa Hrista, u manastiru Banjska na severu Kosova i Metohije svetu liturgiju služilo je bratstvo te drevne svetinje. Liturgiji su prisustvovali brojni vernici, moleći se Gospodu s radošću u srcu za višnji mir. Pročitana je božićna poslanica njegove svetosti, patrijarha srpskog Pavla, a svi koji su se pripremili pristupili su nakon toga svetoj tajni pričašća. Uz pozdrav Mir Božji, Hristos se rodi iz drevne Banjske zadužbine kralja Milutine iz 14. veka, danas su upućene želje da svetlost Vitlejemske pećine obasja sve ljude i sve narode sveta i donese mir i radost i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. U zemljama koje vreme računaju